Waridre nyaka Kilifi nyakora mgajwang kama tend county ma Kilifi kod riwruoge mamoko ochako chenro ma chwalo chiemb kony ne gwenge ma oro kod kech go e tache county no. Chiemb kony mano ochwalo odiochieng' manyoro ting'o kaka mogo, kothe, teyni mag sola e kind mamoko. Gigeto familia maromo 600 mawuok gwenge ma Kaloleni, Ganze kod Magarini ma kech go e tach. Kotelne kod governor ma Kilifi Gideon Mung'aro, jotelo ma county no singo dhi nyime gi chenro no maneno ni jodak ma kono yudo resruok kendo yudo yo ma ochwere mag kedo kod achiedh nade mar kech. Jochiw kony go ting'o Mombasa Cement, The Primchandbai Foundation e kind mamoko. Jumatatu nitakuwa na mkutano na wafanyakazi tume yote ya kaunti ya Kilifi pamoja na county commissioner na ma-DC, tupange mambo ya janga la njaa ambalo limekumba watu wetu wa Kilifi. Swala kuu ni kwamba hata tunapofanya hino ni short term goal. Long term goal kama serikali ya Kilifi, serikali ya Gideon Mung'aro ni kwamba tuna mikakati ya kufanya kuweka haya mabwawa ya maji. Tuna hizi ponds ambazo kwa wakati huu hii mitara wakati huu imekauka. Jambo letu lingine ni kwamba tuzalishe chakula. Wakati haya maji tutakuwa na mikakati ya kuharvest maji, tutaweza pia kuangalia upande wa rutuba ya ardhi ili pia tunapowasaidia na chakula pia maeneo haya yakaweze kupandwa chakula ili ikaweze kujikimu kimaisha. Lions, we are mobilizing our teams to these various areas and trying to support our communities, especially those that are extremely require this assistance.